Perok mentang adan hang ne ka shinong kabade ha maulang khar kabangaran ban yathu epi ki babun mar baki ong bakim tip ya ka jaka kumno ban lech sakata ka jaka ban khwai kaban somlong ha ka ar phuai tarik jung num nai ba phra ar jar pusau kabade ki je kop khwai dok kha mukul kaba fi ya ka note sungto ka ha ka ba ka do tiket kalong tang san spot dika nyo ka price bening kong haru undru phau jar nika bat ki don ter ki price ki ba khamre sepo nang ta phini kumno ban tip ya kalat la phimi nang te kabade na phangmi ngi silong ada phimi nang te phinlat phinpo ya kene ka jaka ban kini signboard phinlat cha phang kadiang nang ta kene per surok bami na nongstoin ada phinmi na nongstoin phinlat be tang mare po ya kene sinong molong khar phinlat be sa phang kamon kene ka surok ka barit bha phi ngan selam mentiri phi sibit kum ban poi hado sepung phinpo yang ne phinyu iru kene signboard pla tho hang ne molong khar phinya yang ne ter tang kumba katu kat ne metar kala banlong yole se hapo 1 kilometer Hilaban poi ha ketai kepung. Semua bandai kumta perlok bat peduk ya kene ke video bangan selam nanti ki phi haru ban poi ha ketai kepung. Baik perlok mentangan yalam nanti phi kumna bat pin poi sa ketai kepung ke ba ban seperloi ke jingi kop khoi dok ha ka ar poi tarik nai pra ar jar pusau ke badai ke jingi kop khoi dok ha mukul. Video khang ini ba seperti itu pi ke video kha kilong kita kidong khamukul kilong ki bahe bha bak ni kerman ba kadai kesni ka ji ko phai do khamukul hang ne kan salong ka bi tanat bha ani lam menti pi perlok ka bom da jangan nang ne nyai be nang ne na kalenti surok ka berit bha na dai ka bahe bot be nang ne ter tang kum ba kat do kat ne spa metar pin sa toy ha kadai ke jaga Wajan boy kami jengai kesurok labiang bahama perlok untuk shifting kamdai kesurok kendau handai kedai kesurok rong lapo yang nepai ini kepung mah kepung kami tenat ha kaba bila saya kedai kesin kepeningkong on kuai do kami kul ha kedai kejaka kita punya kita pun kere. Kita berasa sedang juga di kepung bak dia ban song kawai ke pihak kita kesini aku itu tadi. Kita nang ne perlak nam taban pi kumno kalenti pin poy ni kepung na dong tai nak Soroba National Highway. Ikran ba kita kesini kan long ke bai. Asingan bat men lingba ke jingon aji kersan di pihak ke perlak ke pasang ya ke jingi kop pai kamu golkan long ke ba. Jungset bertolong ru ke bajob long ke jingun toy nak kum ta jung pi ke perlak. Baik dapat krek tip top ke jaga naga benta ban song khwai. Kerun chi. Khalar khalai. Oh kalau biang bah ta. Kepung ke babas bah baik perlok. Kebom dah he bat kebom dah red han. Kabala biang bah bapin kawang ya u khwai jupi. Hang ne ki don ki do khamukul kabla yo ban the kini ki sngi ki baladap jika kolong internet bha best bha style bha lo so dong no pung best bha bi chong no ro biang Chúng ta chuyên một biếng best ba tiếp tục cùng đây best ba rồi đấy để mình khẽ để mình khuếch vào số đông thì bác quá mình xem ta là công ta cái gì cũng phải làm một cút soan yang kayak gini, harga bakar tiket kalau ngeberit, dari price beri kalau ngebehek bah, aduh rupiah jar, price beningkong.
klik ala jom. Nè, phải tự tục một đồng. Rồi biết bạn phát tải. Bắt đầu sạch. Tay gue tuh. Tuh udah gede. Kalau bertemu dengan Hey!